Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ki samla pule jigi college prepare ke yo gini sya tangan jigi samla pule ke school ba nehu ke bela penlong jigi sya tangan be kelompok sengi na ke benta ke bit ke biang jigi samla pule ki bahadien haka khat lai trik unai wing ara jar phosau ke le ban ai min se mi ke samla pule jigi school ba nehu ringkat ke jing kershan bandan lang hasenda haka jing le ke jongki ki samla pule ki belet ban ai jing kershan haka ni sengi ki de negeri boys sinan college ki samla pule na nong ba Bangalore ki bedairu ki dikhat cha KSU Bangalore Union bad no ki samla pule la sakhiru ikinoi lam jikin hon ba pher bekin thop ya ki is khasi hills local taxi welfare association ki boy youth federation Hagar ke juk sengi hybrid tiara bla ikun kenthei juk Johnny Nongrom we ni ginong yakura bapau nam ha ke jela ilalet ban ai khublei kit bok kit riang ki samla pule ki besong sha thangan mentala pramit khandai sengi kenthi ha phlau juk skol ba ni hu Dilarang hidup setang Pak ibu bisi saya apa tu bukan banyak alat dulu macam lah tidak itu cuma kum uhet kum bukli duk jangan ibu dia akan ada baru kembali bila teki baru ada ngenang yang syong bek ni ngen apa yang kata karai juga kumbang ila dan hidup setang kuwi gaji tu kum tangan dapat yang karai kumbang kini berjengirnya dan hadisnya dan sama dengan thai dia apa kelapa di syawal sibuk dan kita biasa lagi apa tentang still kita ru kita ladang kan mereka bakam kan tekin saya janji kan ni kan abang kumbang syak nak kembali sini sudah kita ke de kini kiwan bantes ini bancim saja bantes nan bantes yo dan kini pilihan kini internal organ semua yo kila feel kala ina apa hakam jeni undang syuka jembang ayu ke bala bantai takkan ke jeni Iwan kam takasini hakan ka porba isno yakan ka kubor benta baka dia teng susun ai lang namar ka kadai kari hijongi ga state jongi tekan ta lang ka bansawan kalawi jongi hi namar dani pulis baru andrei habako ni poi hangi ting don kam dan ka lawi mo ting ayu bat nga ai kuble ni kena bakin not ban yang mo ban tur kan ga jingle mo ba tingla ban yo kalawi ba ha yang ikane te misuan I support kini kena but ikwaru bakan urlong de kajing ko ajongki manging ndang lagi beliau ngena ban ai utam ni ra ditang ban ai support lang te ngikwa tang katahi na kan yun jong iro ba kinla iki baro ikwa bakan urlong bat kunjuro ka sarkar kan pej lang kini baro ki jing don kamta kan ikwa ki ba problems ro ba don sibon na bangangi ba ki minister jong education bat kiwi de ki ba they pay education system kini harap kini lang kini ba keren juni baki na sama pule kala share ka ya ki problem juki kamtam kum baro ni le vice consular ye bule ta ta ka te ko wi ka ba kamtam ni da page ikini ki infrastructure ka bade hapo ni kamtam lada de ke ha hostel lada de ha kiwi ki benta nak lada ngi pe kai kelong kala kham dia de pe kai sam kham tam menta ha ki menta ki por kham tam ha da pe university ro kani university ro kala kham dia kai nakali ni juni long ka le initiative tu ba le se ki de man pan pha cái jing chong
syak tangan meniru nak yang ki student ki dawa ya ka hok ba kin long kin yo no ya kata ka kejing sei sok kejing dawa kejing ki ya ke ba ke dei hok ke ban yo ke ban long sisa ha hok kan ke ni kan university kemasyon no lada uhe jong kayin no lada mundan le sei ki ba hapor ban le no kalong di lada udon uhe le sei la ban le kono kejing ha khantam ha kene kompos lada uhe hi lada mla mente lakam te ki ba hapor kalong ka berjenja. Iwan apa college na Rivois na college listening. Tak ni kum na college nanti Iwan nak jing sekolah ni surat. Bagi i kum ke social media ya ke jing chatkan beli jing ki Iwan ba am sim ki. Okey. Ni Iwan nak college Rivois na college listening. Iwan kum arpo atau tam bat nya kami pun kerja kejing kedua ini bat kita ki long ilam lagi ki poster nya kan su ki ai konsum ini bangin long ki bisa ban ngi skem bakane ki jing baru kalau gising saja untuk tang jom oh ni ngim sudah kerja ru ke jing dah long ni bun ki dauma kuma ki result turut ki dilehi mensuang ni angkat nong bang lek kai untuk ki support ki itu pentas ni pada kita ru bun kita ki bongin sui hak pada jing dah. Iwan pan ai mensim ya kini ki samla pule kiba yaki i ban chathan kadi ka kaji ki ka badai kaji ki ka bachongnya chonong rem namar katum kaji ya thu ka jong i presiden jong kani hisu i ong ba nadu arhajar apa arjater ngi nakal yang ki badon sabar jong kani hurungi tip ni itu ngi ba kadon ka kunrum kunram nadu ka takisnam kadon kejing mi jong kejing yaki na nakal yang ki staff ki nohikai menta ki kena pule kumbangi i ka long ba kani kadi kejing ki ka ba de kalau long high time kadi ke port badai namar ba ngim kwa ba kum uni vice chancellor ba chuan le mon haka caka jungi ladangi kum ki trai snong trai thau ladangi don kata kajing skeu bang su trai kan ni kacak ya kan ni hu kathai kini ki nyut mah ki mendar ki su wan kawan song haka pos ka bahe ki su lemon ki su yo tulap ki kimper khat kim don kono kajing kit kli nak benta kajing bahai kajing menyat jong kan ka university hang ni hapo ni hu barsa ka weiru ngi nakal yang ka Rivoyut Federation ngi don pan ong ba kumbai hadu menta kalong ba ngi isu cha bo umdon ka jingkit kli haka chaka bo on address ya ki isu ha bede ka ji ki jum ki samla pule hang ne ngi i bo ula phet laja haka ji cha de bendon kata ka karukom ban thaulat ban ong ba ban solve ya kan problem jum ki samla pule hang ne barsa ka wei ko ban ong ba nakal yang kasor karo hadu mentangim i bekan respon i habis dengan isu lada day dak state government lada day dak central government ru ngisu i baki pun kam tang hakaban ya le kumno ban ya
bani job next election dari kim ya perkhat pat ya ka next generation ka jugi namar kum mengitip bagane ka dikaslam ka ba ai ngi ka jingnang jistat nadu mendai keno nadu mendai menthai kadai ka kislam ka ba lapan mi cibun ki kau perkhat ki nong yalam te hai syaki de ban penut kampun kepor ha ka ban saindur lane ban penbhai ka ni university ban ya ki ba ki penut por ha ka ban tangkum no ban job election te na kaliang kari Ripoyut Federation ni ai ketika mon ketika diang ni ai mensim bat ngidon ka ni ai ka jingkersan ya ka di husu bat ka KSU di unit ba kumbang ya ai ka jingkersan adu stang ladajak kumno ngin ai ka jingkersan hadu bukut jong kaneka program ke jongki lada de hakan kom lada de hakan duru ngin ai ka jingkersan pura Iwan hangni nama ngidon ke cisno. Ama ni kum ki dapat taksi ngidon lagi cong kikun kiti. Baru dapat taksi hangni kidon antang amde jang samla babun kita ngidon lagi cong school kikun ki college school pu kelas repair. Te haba kita ni ki kena student hangni hapo ni hu kemut ni sngo bakas college kikun ki college ki college school kikun ki balai kikun jungir ki kita langkai. Nama kadon affiliate kani ma. Kini sngo minda bagi jeng sungsi ke bakra kan. Nama kum ni asno nak ki kintian begini naki bat ki social media ke adab si adab ni lapa kintian ke bau mau dale kam ke belum kemso tanat kena si student hang ni bat kumcu si yang ni asngi so lam dia jing khana jing kita ni kwa la kaliang cungi ni support lang bat ki student hang ni kan jing job ni support ki bat ngapat lu om tang yang ni kita baca si kini ki association ini kini yang kami kilang pa kini college ki badan Shillong kita bersupport lang ya ki ni mari bagi cing cing ki dan subun ki cing ya so bi cing cing la kaliang cing tentu ba la kumnu kilang kini kilang pa jong kada isi berkawai berkumcu ki association lani kini ki pressure group kini ki pair ki dan bersupport lang bat ni de ban le hadu bakan kut ban yo ki cing so cing kan nak kaliang cungi kuat ba kunta kan governor udah ban sengulang kan kini keren kena student ni bar kuncur nyau governor nyau tili state ke badan governor is cungi ini ban keren ini bas udah ban perkhatlem sengusun elang ni kena school cungi bar hamtam kuncur minister cungi badan ni pak khalaya tentang haba kidon kipus kikam kibaret beriang i basitang ya kensan ki poi delhi ki ni tram na benta kikam kibaret beriak badan ni po state cungi bat kat nutam ke bae kini kena school cungi ni na kikis ngau kum minister udan ke cingba kli nam ta om tang na benta ke state kaya bat mengalami pimetat na nyu tili ni state bat kuncu makiru lesi yo kidan lagi cong kikun lesi la menta kikun ki kimla bandon hang ni next yo la kayeng kun kisiu cong ki family cong ki kendon hang ni ya perkhat da benta kawai kayeng asam bat kari acak bendri la kunu ki ru kemut kembai te ban islam sui ke por la de ban her no urut silhi la kaliang cong serki ke sekar sini bang perkhat ba hang ni ngi ba kembai te ke jingki tang ni bewan ngiwan support ni tang asion ni ke babun bilawan hang ni tak kembut hang ni ngi ba kadon cingklut kadon ketedam Tesisin badan kadam kadon kading. Dah kembut suap makan kelang kading. Di minister sungi la kunu kunu ke deban le urut ni kam. Yo ba kading kan ki kunsa.